yaratwemereye ijuru n'ivy'ukuri abamwizeye tuzorijamwo. Alitukubalia ufalme wa Mungu, tena wanaomtukuza wataenda. Nico gituma dukwiye kwitegura. Ndio maana tunastahili kuwa tayari. Yesu naduhezagire cyane. Yesu atusaidie sana. Ishangaro ry'Imana ryabohotse. Kwa hiyo kanisa la Mungu mliofunguliwa, amaze kuva mu minyororo ya shetani, ambao mmetoka kwenye minyororo ya shetani, Yesu yatugize inyegu yiharije. Yesu ametufanya kuwa wanaye pekee. Twaba ihanga ry'ibera ukwaryo. Tuko taifa ambalo liko peke yake. Turi ubwoko butavumika. Tuko taifa ambalo halilaniwi. Abo twari kumwe ejo, tulikuwa nao jana, nababariye yuko ugirira nabo umuntu w'Imana bariko akora Imana mu jisho. Niliwaambia kwamba naye mufanyia mabaya mtu wa Mungu anagusa kwenye mboni la jisho la Mungu. Ku bwoko bw'Imana iyo nkuru urazoyibaza Baramu na Baraki. Kwenye taifa la Mungu uende ukamuulize Baramu na Baraki. Baraki amaze kubona ubwoko bw'Imana buciye mu gihugu ciwe. Baraki alipoona taifa la Mungu likipitia kwenye nchi yake, yabonye ati iryo hanga ni hanga rikomeye. Aliliona kwamba ni taifa ambalo ni taifa la hatari. Nako ndababwira ishengero ry'Imana ni hanga rikomeye. Nataka niwaambie kwamba taifa la Mungu ni watu wa kuogopwa, watu wa hatari. Yesu yavuga ko Yesu alisema kwamba ni tuwaswe ku rutare, limejengwa kwenye mwamba. Tuwaswe ku rutare, limejengwa kwenye mwamba. Na marembo y'ikuzimu ntazorishobora. Hata milango ya kuzimu haitaliweza. Na marembo y'ikuzimu ntazorishobora. Milango ya kuzimu haitaiweza. Imana ni hanga rikomeye. Kanisa la Mungu ni taifa hatari. Ni marembo y'ikuzimu ntazorishobora. Hata milango ya kuzimu haitaiweza. Baraki ati kugira ngo abandabagwanye ndabashobore bikeneye ko babanza kuja ku muvumo. Baraki akasema hawa ili ni waweze ni kuwalaani. Bari ku muvumo niho no bagwana nkabashobora. Wakiwa na laana ndipo ntawaweza. Ahamagara Baramu ngo aje kuba muvumi. Basi akamuita Baramu. Baramu acarashima marongo. Baramu akakubaliana kwa sababu ya fedha. Ashinga marongo ibyo Baraki yamwemereye. Alipopenda alije mkubalia Baraki. Alitegura kuja kuvuma ubwoko bw'Imana. Akajiandaa ili aende kuwalaani wa Israeli. Amaze kwitegura kugenda atangura gusiguza Imana. Alipo ataka kuondoka kaanza kumuuliza Mungu kugira ngo imurusha ko kuja kubavuma, ili Mungu ampe kibali cha kwenda kuwalaani. Baramu yaratanze bimazi bitari bike. Baramu alitoa sadaka nyingi. Yaratanze bimazi vyinshi. Alitoa sadaka nyingi kugira ngo Imana imwemerere kujayo, ili Mungu ampe kibali cha kwenda. Yarayigobereye umwanya utari muto. Mungu alimusii sana muda mrefu. Imana ivumira mubwira iti fa kugenda. Mungu akamwambia ondoka tu. Fa kugenda. Ondoka tu. Na n'umuntu akubareye ngo fa kugenda aba yaguhaye uruhusha. Mtu akikwambia ondoka tu anakuwa amekukubalia kweli. Unataka ngo fa kugenda aba yaguhaye uruhusha. Ukimwomba ruhusa akakwambia eti nenda tu, anakuwa amekuruhusu. Acaragenda. Akaenda. Alipofika yarabaravye aho bahagaze. Aliwaangalia waliposimama. Acha sanga ni hanga rikomeye. Akakuta ni taifa nzito. Nukuvuga yashatangura kuvugishwa ngo nta wovuma b'Imana yaheza. Akaanza kutoa ushuhuda kwamba kuna nayeweza kulaani waliobarikiwa. Ramutsa mugeza umufata ukuboko mwishara. Salimia ndugu yako. Mwambie kwamba wewe ni taifa la hatari. Uri hanga rikomeye. Wewe ni taifa la hatari. Mubwira ati ntuzusubira kwikengera. Usizarau wewe ni taifa. Usizarau wewe ni taifa kuu. Haleluya. Ili hanga leo nta muroza jifatire mugaha. Hilo taifa hakuna mchawa naye lisogelea. Nagomba roge. Hata kiwanga. Nagomba tege. Hata akitega mitego yake. Haleluya. Haleluya. Hanga Yesu alihaye ububasha. Hilo taifa Mungu alipa uwezo. Yesu uzamanda bahaye ububasha bwo gukandagiriza kana sikope. Ubushobozi bwose bwa mwasi.
alisema kwamba nimewapa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge. Turafise ububasha, tuna uwezo, turafise ububasha, tuna uwezo. Nico gituma dushobora kunesha ibyaha, ndiyo maana tuna uwezo wa kushinda dhambi. Nico gituma dushobora kuba twidegemvya muri Kristo Yesu, ndiyo maana tunakuwa tuko uhuru ndani ya Yesu. Atamwidegemvya ufise uyu munsi nuwakira, kwa sababu wewe hauna uhuru leo, upokee huo uhuru wa Yesu. Uboshe ntushobora kunezerwa, kama umefungwa huwezi kufurahi. Uboshe ntushobora gukorera Imana neza, kama umefungwa huwezi kufanya. Uboshe ntushobora kwidegemvya, huwezi kuwa huru. Hari umuntu yari yarafashe igisiga, kuna mtu aliyekuwa amemkamata mwewe, igisiga mwewe, hanyuma rero basi aragishira ku kiziriko, akamwekea kamba, chaguma kiziritse. Huyo mwewe alikuwa na baki nimefungwa. Hanyuma akarekura akanya gato kugira ngo ico kiziriko cidegem, ico gisiga cidegemje. Basi alikuwa anamwachia kidogo, anaruka kidogo, akirekura kiri ku kiziriko, basi alikuwa anamwachia kiwa na kamba, kikaguruka mu kirere, kikaguruka kigakubita hine, gakubita no hino hose. Huyo mwewe alivyokuwa anaangaza angani, anaruka juu, mwanya wose agombeko yachafata chaki, wakati wowote akipenda anavuta ile kamba, anamrudisha pale pale. Niko bimaze umuntu yinjiye mu ishengero ngo ariko arakurikira Yesu, Satani yaramusisa ku kiziriko, ntiyitegereza ngo arengane. Ndivyo ilivyo mtu aliyeingia kanisani, kama ana mnyororo wa shetani hawezi kuwa huru. Urashobora kugenda wagira ngo urengane, Satani acha kukwega kacha kugarukana. Unaweza ukaenda ukafika mbali, lakini ukifika mbali shetani anakuvuta na kurudisha pale pale. Ore ndiko ndavuga ibi, wewe uca wiyumva wihana ukongera ukabisubiramo. Niko nasema hivi, wewe unayetubu unarudi kisha unarudi kule unanisikia. Ucuvyumva, wewe unanisikia. Kimwe urabyanka, mu kindi gihe bikaba byagarutse. Siku moja unakataa dhambi, wakati mwingine zinarudi tena. Uri kwikiziriko, wewe unakamba. Uri kwikiziriko, wewe unakamba. Uraziritse, wewe umefungwa. Yesu yadutumye, Yesu ametualika leo ufunguliwe. Yesu yatuma abakozi urekugwe. Yesu amewaagiza watumishi ili ufunguliwe. Aba bakozi basagaje ngaha nico cyabaza. Hawa watumishi ambao wako hapa ndicho kilichowaleta. Imbohe zugururirwe, ili wafungwa wafunguliwe. Imbohe zugururirwe, ili wafungwa wafunguliwe. Ababoshwe babohoke, waliofungwa wafunguliwe. Wakirirwe jambo, pokea neno hilo. Wakirirwe ganoke, chukua neno hilo la Bwana. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe. Soka uva munzu yasana n'umuryango w'iwanyu no mu gihugu cy'iwanyu, uja Imana ikweretse. Toka katika nyumba ya baba yako na kwenye ukoo wenu na kwenye taifa yenu, one Mungu atakapokuonyesha. Ngenda kubwira abantu batasohotse ngo bave mu miryango y'abahase no mu miryango y'iwabo. Nataka nikwambie watu ambao hawajatoka kwenye familia zao na kwenye ukoo wao. Ngomba mvugira ijambo. Nataka nionenge na neno hili. Igihe wavutse mu nzu y'abasambanyi, ku basambanyi, ulipozaliwa kwenye wazinzi, igihe wavutse ku barozi, ulipozaliwa kwenye wachawi, igihe wavutse ku bantu bapfumura, ulipozaliwa kwenye watu ambao wanafanya matambiko, utihanye neza biragukurikira. Kama hujatubu vizuri, hayo yanakufuata. Akaronda biragukurikira, chakaronda biragukurikira, roho fuatilizi inakufuata, biragukurikira, inakufuata. Umugore umwe yarubatse n'umugabo wiwe, mke mmoja alikuwa na mume wake, hanyuma rero babanye amezi 3, uwo mugore acaribaruka. Walipoishi miezi 3, huyo mama akajifungua. Babanye amezi 3, uwo mugore acaribaruka. Kwa miezi 3 akawa amejifungua. Urazi abantu bagize ubukwe rero hari ababishobora bagaca bamanika amafoto hajya muri saro.
Watu wakifungwa ndoa, unajua walio wengi wanabandika picha zao pale sebuleni, akaba handitse kama tariki bakoreye ku bukwe, na yanakuwa yameandikwa na tarehe za siku ya harusi. Hanyuma rero harageze igihe baribaruka abana. Kwa hiyo walizaa watoto, abana barakura, watoto wakakuwa. Umwigeme umwe amaze kuba inkumi aca twarinda ari muhira. Binti mmoja alipokuwa kijana akabeba mimba. Amaze gutwara inda, nyina wiwe abibonye, alipobeba mimba mama yake alipoona arababara cyane, akaumia sana, aca mushira ahantu atora inkoni ngo amuhane, akamuka sehemu ili ampige viboko. Afashe inkoni aramwege, aramukwega, aliposhika fimbo kamuvuta, wa mukobwa ati mama, yule binti akamwambia mama, banzo ndeke ndakubarire, acha kwanza nikwambie, banzo ndeke ndakubarire, niache kwanza nikwambie. Rabi rya foto, angalia ile picha. Mwagize ubukwe na papa, mulifanya harusi na baba, wibarutse wamzaye haheze amezi 3. ulinizaa baada ya miezi 3. none wantwaye inda amezi 3 gusa, ulinibeba mimba miezi 3. nyina we nta kindi yavuze, yankona chata hasi. Mama yake hakuongea, alidondosha. Nataka niwaambie kanisa la Mungu, yaani kile upandacho ndicho utakachovuna. Utakachopanda ndicho utakachovuna. Ukipanda mbegu njema utavuna mbegu njema. Ukipanda magugu utavuna magugu. Birakwirikirana rero, inafuatilia, inakwirikirana, inakufuata. Ariko amaraso ya Yesu niyashobora guca, lakini damu ya Yesu inaweza kuondoa hiyo laana. Amaraso ya Yesu niyashobora guca ico kiziriko. Damu ya Yesu ndio inaweza kukata huo mnyororo. Namba mu muryango wanyu harabaye abafumu, kama kwenye ukoo wenu kulikuwa na waganga wa kienyeji, namba harabaye abantu baraguza, kama kulikuwa na abaraguza, wapiga ramuri, utihanye neza, kama hujatubu vizuri, ngo Yesu akubohore, ili Yesu akufungue, urabandanya mpaka ibyo bikazogukurikira, unaendelea mpaka roho ya ufuatilizi na kufuata. Wemeye kurekugwa neza, birahera byose ukabikandagira. Ila kama umetubu vizuri, yote yanakuacha kabisa, unayakanyaga. Para basambanyi, kama walikuwa ni wazinzi, ibyo birashobora kugukurikirana igihe utihanye neza, roho ya ufuatilizi na kufuata kama hujatubu vizuri. Mu muryango wawe hakaba baharika, kwenye ukoo wenu kama kuna watu ambao wanaleta wake wengi, namba baraharika, kama walikuwa wanaleta wake wengi, utihanye neza bizogukwega. Kama haujatubu vizuri, hiyo itakufuata. Utapuye kukiziriko bizogukwega. Kama hujatoka kwenye hiyo kamba, itakuvuta. Nico gituma ubona abantu benshi, ndio maana unaona watu wengi bashobora guta abagore babo, wanaweza wakaacha wake zao, bagaca bakwirikirana abandi, wanafuata wake wengine, barashobora guta abana babo, wanaweza wakaacha watoto wao, akaronda kabasakuruza. Ile ni roho ya ufuatilizi ukoo wao, ashobora kuba yarija mu ishengero ntiyanye neza, kwa sababu anakuwa ameingia kanisani hajatubu vizuri, yagumye kukiziriko, alibaki kwenye ile kamba. Umunsi Yesu anagomba kubohora, leo Yesu anataka kukufunga, Yesu anagomba kubohora, leo Yesu anataka kukufunga. Yesu nashimwe, Yesu asifiwe sana, Yesu nashimwe, Yesu asifiwe. Yesu agomba turangiza, tunataka kumalizia. agomba ndakubwire icyo wokora muri uno mwanya. Nataka nikwambie unaweza ukafanya nini, icyo wokora muri kino gikorane kugira ngo byose bize bigende, utakalofanya ili iwe vizuri. Icete Yakobo yanditse 1 ku murongo wa 21. Waraka wa Yakobo 1 ku murongo, sura ya kwanza ku murongo wa 21 na mstari wa 21. Yakobo 1 ku murongo wa 21. Waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 21. Nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Amen. Kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lililopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu.
Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Ngaha tubonye ijambo rikomeye, nuko rero hapa tumeona neno zito. Kwa hiyo mwiyambure imyanda yose, wekeni mbali uchafu. Mwiyambure imyanda yose, wekeni mbali uchafu n'ububi busigaye na ubaya uliobakia. Urashobora kuba warihanye mugabo akaba hari imyanda irikira gukurikira. Unaweza ukawa ulishatubu lakini ukawa uchafu ambao unakufuata. Urashobora kuba warihanye ariko hakaba hari ububi bwasigaye. Unaweza ukawa ulitubu lakini kuna ubaya uliobakia. Warihanye urumukristo ariko ishavu ntiryaheze. Ulitubu wewe ni Mkristo lakini kuna roho ya hasira haijaisha. Inzigo ntiyaheze. Hasira haijaisha. Urwango ntirwaheze. Ubaya haujaisha. Uguharira ntushobora guharira. Kusamehe uweze kusamehe. Urabizisha mufana mugenza we ntugomba ko mubiheza. Kama umekosana ndugu yako hautaki muyamalize. Mwiyambure imyanda yose. Weni uchafu wote. N'icyaha gikunda kukwizingira kopo. Na yale makosa ambayo yanafuata kila wakati. Hanyuma wakirana ijambo ubugwaneza ritewe muri. Kwa hiyo mupokeeni roho. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Buri muntu wese acaja ku munzani wibaze. Kwa hiyo kila mtu aende kwenye mzani. Muri jewe nta bubi buriyo. Hivi ndani yangu hakuna ubaya uliobakia? Nta myanda iriyo? Hakuna uchafu uliobakia? Ivyo rero biriyo ntibizoshoboka kubandanya urugendo neza. Kama yapo ndani yako huwezi kuendelea na safari. Ntibizoshoboka kubandanya urugendo neza. Huwezi kuendelea safari vizuri. Ibikorwa uzobikora, kazi utazifanya za Mungu, ugusenga uzosenga, hata kuomba utaomba, ukuririmba uzoririmba, hata kuimba utaimba, ariko nizagera imbere bizohinyuka. Lakini ukifika mbele yataonekana, bizoca bihinduka, vitabadilika, bizoca bigaragara, vitaonekana. Warihanye neza uzobandanya urugendo neza. Abaririmbyi baririmbye ngo Imana izoduhe kurangiza amahoro. Kama ulitubu vizuri itaonekana, kwa sababu waimbaji walimba kwamba Mungu utupe kumaliza safari vizuri. Akarorero turakabona kuri Simoni Munyamareba. Tunaweza kuona mfano katika Simoni Mpigaramuli. Yaranezerewe no kwihana. Alifurahia kutubu. Aranezererwa no kuba mu bantu b'Imana. Akafurahia kuwa katika watu wa Mungu. Nkuko nawe bikunezera kwicara muri korali. Kama wewe unavyokufurahisha kukaa ndani ya kwaya. Bikunezera kwicara mu ishenge. Kama unavyokufurahisha kukaa ndani ya kanisa. Mugabo utihanye neza. Lakini ukiwa hujatubu vizuri. Akameremere utakavuye mutakiyambuye. Kama hujaachana na zile na zile tabia za zamani. Simoni rero. Basi Simoni acarakira ubutumwa hari Samaria. Akapokea wokovu, injili kutoka Samaria. Kubatizwa arabatizwa. Hata kubatizwa akabatizwa. Alipomaliza kubatizwa, yamana na Filipo. Alikuwa anakaa pamoja na Filipo. Yarabaye umujena makomeye. Alikuwa ni shemasi wa Filipo. Niwe yatwazi sakoshi bitabo Filipo. Yeye ndio alikuwa anapelekea aho yacha bose baba bari kumwe na Filipo. Alipokuwa anakanyaga Simoni Munyamareba, abamubona bose bamenya ngo yihanye. Simoni Mpigaramuli mushirikina, bamubona ngo yakijijwe. Walikuwa wanamuona kama vile ameokoka. Filipo yabara karavuga ubutumwa Simoni baba bari kumwe. Alipokuwa Filipo naye aliambatana naye. Hanyuma intumwa ziri Yerusalemu. Kwa hiyo watumishi wa Yerusalemu baramenya barumva yuko Abasamaria bakiriye ijambo ry'Imana. Wakajua kwamba Wasamaria wameshapokea neno la Mungu. Basabarugize intumwa zisanga Filipo ngo baza kumufasha. Wakawatuma watumishi wengine kwenda kusaidia Filipo. Kugira ngo basengera abo bantu bakijijwe bahabwe mpwemu yera. Ili waombee watu waliookoka wapate Roho Mtakatifu. Intumwa zimaze gushikayo. Watumishi walipofika kule batangura kubasengera. Wakaanza kuwaombea. Na Simoni anapfukama ngo. Na Simoni naye akapiga magoti. Naye akaomba. Wakaomba. Wakaomba. Mwami Yesu. Baba Mungu. Bakijijwe. Hao watu waliookoka. Tunawekea mikono wapate Roho Mtakatifu. Wajae Roho Mtakatifu. Waliotubu vizuri wakajaa Roho Mtakatifu. Simoni analindira. Simoni akasubiria. Hapana. Karindi
akasubiria araronka hachase. Roho Mtakatifu aweze kupata njia. Arabizi ingorane mu mutima. Yeye alikuwa bado na matatizo. Hanyuma rero abandi barapugishwa, wengine wakaanza kutabiri, abandi baruzuzwa ubushobozi, wakajazwa Roho Mtakatifu. Ariko Simoni ntibyakunda. Simoni kashindikana, nta kwizera yari afise kwa sababu alikuwa hana imani. Ukagomba kwimana gukora igitangaza muri iki gikorane wizere. Kama unataka Mungu akutendee miujiza uwe na imani. Yiyambura imyanda yose, uwe uchafu wote. Simoni abona bidakunze, Simoni alipoona kwamba haikufanikiwa, ataronse ubwo bushobozi, hajapata Roho Mtakatifu, nta ngorane ndafise amahera, akasema kwamba nina pesa, ndafise amahera, nina pesa, senda hapa gutyo gusa, usitoke hapa hivi, ndafise amahera, nina pesa. acha sokorora amahera, akatoa hela mfukoni, azanira intumwa, akawaletea watumishi kwamba hii hela hapa, na waletea hii hela, na mimi unimpe huo uwezo, mtakao waombea wapewe Roho Mtakatifu. Kugira ngo abarambike kwibiganza buzure mpemu yera, nawe nuko byasaba kwa bamufise, ili waombee wapate Roho Mtakatifu. Ilikuwa inatakiwa na yeye awe na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wiyumva gute none? Unajisikiaje ndugu yangu? Warabohotse? Ulishafunguliwa? Warunguruje? Umeshapiga hatua? Uracari mu vya kera? Au bado uko kwa yale ya zamani? Uri muri ka karonda ka kera? Au uko kwenye yale ya zamani? Urava mu nzu ya so? Hujatoka ndani ya nyumba ya baba yako? Bimwe vya kera uracari muri byo? Bado uko kwenye yale ya zamani? Uracafatanije n'abisi? Bado unafuatana na wale wa dunia? Imuka. Vuka hapo. Imuka. Toka hapo. Emera kurekurwa. Kubali kufunguliwa, uche widegemza ili uwe huru. Ya majambo mwese muyumvise, Imana nibaheza. Maneno haya wanayosikia Mungu, mwanya ni wagera, uraza kurongika, wakati utakapofika watakukaribisha wakuombee. Mwami Yesu, turagushimiye kuri hano, turagushimiye ingene bandanya ukoranye ishengero ryawe kugira ngo riburire amabanga yawe. Shishikara kurihezagira, n'umwanya uri imbere tuwusize mu biganza byawe, ubandanye kwiyerekana muri iki gikorane, tubisabye mu izina ryawe ryera. Amen.